Mucini umwe tauni-ini ya Kagaa hakuhi na tauni ya Keno nikuo kamiti ya ugitiri sub-county-ini ya Maragwa itongoretio ni munini wa commissioner Bernard Odino ihithukitie katoni 178 ciina cuba mithemba ngurani ya njohi. Mihuri ya ruhonge rwa guthurima wagiriru wa indo KEBS rwa igoti KRA o hamwe na chemical muthemba wa ithano iria irekwo kuhuthika guthondeka njohi iria ikoretwo igikirwo cuba-ini icio gutakurumirirwo mitaratara. All the boxes, around 178 of them, empty drums, bottle tops, na kila kitu ambayo iko hapa. Alafu invite all the multi-agencies, because every multi-agency has got a section to charge. We estimate that this could be something running to close to $1 million or something. Kuratuika mwene nyumba eno ni gukoborithania akoborithanirie na riu ni kuhungwo mahuri niguo kuneana uria akoborithirie uria niwe mwikuirwo. DCC Odino akiuga njohi ta ici ni ugwati munene kuria ciehuthiri amu ti thũrima ikiro ciacio. Hatujashika mtu, hatujapata suspect, but we are going to make sure that huyo suspect mwenye alikodesha nyumba hapa na mwenye amekuwa akifanya illegal activities hapa tumeweza kumpata, tumshike na hakikisha kwamba amepelekwa kotini. Gikoroba ni wekira perimeter ni wathie tungimenya kikira urathondekera ku ita kandi bagi uhandite gutiri mundu kamenya ona njira ndangimenya. Nake mũmbunge mũtumia kaunti-inĩ ya Murang'a Betty Maina akiaria kĩharo-inĩ gĩa Kimorori Keno orotete anene amwe thirikari-inĩ arĩa arauga mahotomagia bara ya njohi ngananie na ndawa cia kũrebia, oho akĩmũrĩka kuongerereka gwa ciuthi cia kamari tauni-inĩ ya Keno. Wale viongozi watakuwa wanapiga masimu to intimidate OCPDs waachilie hizo pombe haramu. Sisi tutakuwa tunawatangaza na tutaambia rais awafute. We will not allow anybody to interfere with the fight against illicit brews and second generation liquor. Hapa ninajua Keno kuko na very many betting machines. Na wenye hizo betting machines kuna ila pesa huwa wanakusanya na kuna mwenye huwa wanapelekea hiyo pesa ili wachungwe. Sasa mimi nimetangaza hapa, hata rais ameongea hiyo maneno ya betting, muhakikishe mumepigana na wale watu wako na hizo betting machines. Aritio akiheana ceki cia basari kĩgĩna-inĩ kĩa GAF kũrĩa arutwo ikĩro-inĩ ngũrani cia mathomo arĩa maumĩte mĩciĩ ĩtehotete. Ngiribotera Inooro TV kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira.